Ketan kai tena hambai sih habu bagrano, ti alai de ke hambai norok no, tam ni himba norok habu bagrano puitu klayai, ano kui fui, jero bot riwai keplai klaimani bagina angtini norok besango busai kok sai matong, abuni bagi ang norok belai kena taisa hambai mariu. Kok follow ya sega hambai mariu sini. Yak si yagra tonai sini beba warriors rokno. Seng dini keplaing laijak. Jedino seng land rights manai. Jedino seng constitutional rights manai. Jedino seng educational rights. Jedino seng cini hati dofano constitutionally safeguard kaitang manai. Afro seng soy keplaing nai. Dini asa kok sani musungnya, za kok sani seng 12 tarik April sekarang seng saipekya, tabu seng samung kaya ni jorasi. Tiapa, election dunia sekarang nono tamu kok rita ka kok no se nono hai muju kai berani musuh. Nono kok samani tunggu. Edisi cong mari seng tumu keplaing ni tangkang ke. Seng asal tongtongan ni kongnya. Tam ni masih ni buskan tek asa cong mari tong. Abong kalau visi election. Jadi election Jun mas bising na naik tong. And seng tumung at election at apply ini tangkang ke seng zes sakapuno 2028 ni Bidhan Sabha cong mari bos seng apply ini tanai. And kai tu ni hamari bai te noro ni cuba subai. Seng tu factor ini busai man kangkang ke. Factor ini seng tu apply ini man kangkang ke. Seng zes sakapuno sini habu bagara chief minister stam nai. And habu bagara cini paitak chief minister ngelak. Apa jas ceng mani chief minister sini nai. And ani understanding go. Seng 2030 ni sekarang. Jas sakapuno sini man tanya seng man nai. Bebak seng man ya puno. Kaksa jala tadi seng man nai nang puituk nai. Tam nihin ma final 2029 ni Lok Sabha election no. Any understanding of no political party, na BJP, na Congress, absolute majority manai government form kai manglak. Az orang orang just sekarang pun sungon nang nai, BJP pun nang nai, Congress pun nang nai. Tam ni hima cini ya hawa, koroksa MP nai az orang. Songdere pun untung, habu bagaran ya pun fai porol ma rom fai nai, suno daidi. Boron daina ni bagri. Tiada seng azor awo, moji kotor klai kok sata ya kaya, seng boron sawi mano, norok tumu sini mantai di kangkang ke, seng norok berdainai, norok tumu seng zes hama dia kangkang ke, seng norok ya kerai seng tegu ni mota bertanai. En azor awo kok bersimia. Seng mo hai kle agreement klai nai, stamp paper o. Soalnya borok tumung seno bandiu kangkang ke agini hai, seng court of law thang ma. Tiada mo halok, mo hai jorang no possible, seng tumung khap baksa khatan tadi tongkang ke. Mo halok seng mo hai jorang no boy manai, seng tumung habu pernah logi di kangkang ke. Seng tumung final BC election untung, final Bidhan Sabha election untung, final 2029 ni Lok Sabha ni election untung. Az orawo, seng tumung di pramot hau no vote di kangkang ke, andro sa markau no vote di kangkang ke, tabuk nini sani se, ani sani se, cini sani se, seng ki thansa ke tongai je tongya, seng ki habu bar logi di nai je dia, seng ki andro sa markau vote di nai je dia. Rinai blena, rinai, tumung seng ri kangkang ke, seng zes sekapun cini man tanya seng man. Dia bahasa tu hemlock jak kangkang
sakri ni bagay tung. So tumo family of zakang gangke rangko puisa ni bagay tung. Kita nok ni bagay tung. Ang kagachi ni man tayo man yang nai. Sung tebo costo tek to man na. Ang hinya kuno ni mo saklang no rang tala di nei. Kuno ni mo saklang no nok tala di nei. Kita nok ta na di nei. Je man thai je ri thai man di na hadi kuno kok kre. Ya ba board di frung gang ke sung just sake puno ti pra mothono board di thai. Ha bubagra sung logiri thai. Andro so mar khawlo sung board di thai. Rinoy! Thế cái có anh ta sẽ có công xây dựng cái tông thôn này sao sẽ tông thôn này đi có create phía bên anh nó có đi tham gia itu cái itu này ham ni beti nó orang coba subai ang tumu apply ni thang ke bunyi constituency tambah bang sia phía bên sini constituency just sekarang beri korok ni seng ujuk posisi not lang naik and a zora sopai nani naiknya lu visi election norok borok kaham naik ani nini hinya woi ani kaka ani mama ani nok ni borok ani nok ani ni borok hinya woi mohai bukudo no chongdi mohai takudo no chongdi saksana baragiri mahani tu sakni nukhung ni bagi sak saisani be wan sugya borok no norok naik chongdi no leader khai nam di dohari because no the borok no members the borok vice chairman the borok chairman samai di doharo borok baisa ang samung tangnai because angbo MDC ungui joto ward joto parawa joto bishu thang visit thaimanya borok chini representative ni se borok mo am cheyo tongo apni bagi noro borok ka hamna nai di doho nai doho nai blina nai u nai glak bok ase yak ki saya nai blina nanu pusa masuk to hanai di Doko kuri. Te kaisa ko ang nono ko di man itong abong ka. Ang nono tamo riwi me abo secondary things. Fia ba ang nono ko riwi hay no hay teisa. Nono ni kaham ni jorang tung nono ni ham ya jorang tung. Ang nono bay tong nai ang nono kuno dino ko yakari tanglak abang nono ko riwi. Te kaisa ko ang samaning ka. Ani kaisa imang tong. Abong ka 11maharanipur telemara constituency ni kaisa nok tangna ni agu imo pia ba abang ngoro dina ni ang kok rimani kri aning imang hin sawang ngoro mo imang na tumo muk thang khaya ni gang ke abang saijon paria abo sung bebak mili unya sai khanai and kai to ni hamri bai sung tumung a imang na muk thang thaimang thang gang ke mo am che ni bororo aguli thang gang ke bui no thuna langi ano thang primani mo am se ni boro GB hospital ba IGM thang klai gang ke lama rogona nangya thuna nangya tei ano thang prima ni tei tabu no se chong no ki ana chuba nai ja chuba nai blena chuba nai belai kana hambai te kaisa ko ang no ko rimani to abong kha visi election ya golowo ang sak bai thang elected members vice chairman te chairman rok bai jotto bisiwo thangai visit khainai te a bisiwo tamona sabo kri tong buti tong abo jotto jeng salaiei abo jeng ridani ব্যবস্থা khainai chini je capacity wo te kaisa kok ngangke ang decision nahar kapan ya ho tongmani bo Mongia kamio kaisa office program. En angka klayo panyi talon bisu na office yang ni kanai se. Aza gawo ma MDCs rokni, MLS rokni certificate tongnai. Umung noro character certificate itu, income certificate itu abro nang kangang ke doraro kanyi naima itu agoli thana nangyatui eba keba kuno ML kuno MDC rokni uklo kita nangyatui. Te kaisa kok ngangke tumung kuno scheme state ningto
सेंट्रल गवर्नमेंट इंथो आ स्कीम रखना जों आइडेंटिफाई खालायै आ ऑफिसर जत्तो फॉर्म रख जों रेडी तोनिनाय तुमुंग नरक नांग थांगे आदा थांनाय बाना आबो सिमिया आबो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कोनो चाकरी दिखां गांके आ चाकरी नि फॉर्म वादा थांग माना नुथि so that नरक आंगले थाना याति आरो थांगिना बेबक माना नुथि ते कैसे तो ताबुक तो फरेस्ट गार्ड ते फरेस्ट गार्ड नि बगै चाकरी तलां तोंदर साइजामान नरक हंगांके जे उपजुक्त तंगनाय जे मानानि जे पॉसिबिलिटीज दङ नरक आपने अप्लाई खालामनो नायदे आंनाव चाकरी रिमे आं कुबि कक साव है ताबानि सामुया बा आनि या फावया बारि नक निया तबे चाकरी बाहायके मानि मान आबो जों व्यवस्था खालामनो नांगाय जों कोचिं रिमानो तालसानि बागै बा तालिनि बागै एन जे रां नांसाक जों आपनो स्पन्सर खालामनो आसो जते आं खालामनो तबे चाकरी रानि आबानि आबानि फाबय सो बेलाय बेलाय हामबाय फाइनाल बीसी इलेक्शनो जेस सके बरक kaham नाय दर तंलायदि ते तिप्रा म थावनो आंध्र समार खानो वोट खायै हाय न हाय तिप्रा मथनो कप्लाय खायदि ताम निहिनबा एडिसियो मुंसा करे कुबिको आं साव इलेक्शन सिगां आं सादान रगनो जेंनानि बीसी इलेक्शन नि बिसिं तिसे बीसी नि मेंबर बीसी नि चेयरमैन बिसिं तिसे आबरो सो स्राय खालायदनो वान सुलायदि साबना वोट दिनानि साबना रिखाय चानाय बिकॉज आबो सेदनो थिनांनाय बेलाय बेलायखनो हामबाय बुबा ग्राकी बुबा ग्राकी बुबा ग्राकी